Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pini atang ko na piyagi lemang ko syomano salam kalilentad ka pipiyagi nama. Sabi niyo din naman bagian na sa dunia sampai sa lungan amo. Iya ko na arin-arinaw na siya ka na ipapangurmat ay palalilang sang kaya dua kataw abay. Ada sa lakaw kay Princess Sohaira Agus si Princess Asim. Agus si bay pagalamatan nagiyan mabuap kedegilan na apakah begiron sa mga buni-bunian nagiso kalalaman yun so ngaran yan sa ingdaran. Sarwar kumang dalilintikan ada teman nilintilingan nak kata ya tetang kini sasudi was. Tabu lepin aku karata
day iri ko wis lalagaka aki manguda dilintigan nadi ko ipanaloga akaperanu nakuruan akuli nari kalalakun akadibu karanunan nagodu kagagawain lilang ko ako mangapa naman sadera aperisi sesuai ama belum kiasima akal taya pemakinan wana deruna mideri aku main ngairi komisio onagi ini wama kabeutari bemongangen apen dimu kisahkan solo tiyo aku panapesinan samai rani kirini bun atam paraki ini wadah